rekeki kwabo kileni ya Zulaikha nyesa dolu ite kiliokiti yenga kaberu ido mamina pakina ekwenye aberu itodie ibala ejibore yene rono يخيل إلي أن أشياء تجري هنا وأود أن أعرف okoto kine kilokita jinunu nyogo bera rono akonga pupunu kwana dogo toma esio gawainer Ojona beru atwani arete araunu nao akaulo na idokolo na tunganan nyesi kwa na tunganan agiar akoto kina ibu akoni beru mamero pitie doli taina kililo idi mare jera iti pepe lai Zulaikha ngesobi worongo kina koto kinengo olimna beru na wenda Yusuf elosimi Zulaikha aitama kota ibu أعلم أنك سترد علي بلا يوسف لابولون أجينو إبه مبدو إجامي أتوباكينوكا نارا يكوتو كينجو أيوارا كوني بيا تكلي مامدا كوليجي أكونيا يتونga إبه بوكوتو كيني إكي سوامان لوريدا إجينيتي مونو مامي يساكاينورا أجانا ينيا جنانو كترنجا جنوني نيبو توما إسيديا كاريتي Mame bodo yeni kopana pedoro nga yao nile anwato nile enera ngono abeiti bolo ke jongi sidia kariti tubo kongo ya kisilaro حكمتم علي بالخيانة tubo kongo ya kisilaro mamdi nyichu لكن الحقيقة لا kuli no abeite هي التي استدعتني akoni beru boy worongo kidagera kutokinengo وأنا لا شاهد على mame ngachi na ndimara la subani ngesete دخلت على زليخا abujo loma na jai Zulaikha kalimama nyini obwo wanyu techoilo mari nina kome Zulaikha ngisadia kariti Zulaikha ngisadia kariti joba nelele استدعي شاهدا ليحضر له ويشهد لصالح ni obwo itodo ebe mamdi dia kariti إن الله ربي يرى مقامي kome la subanika iteko pana ni somasi ويعلم أنني ejenida ejaka sabake nko pana ngono mamenye somata lo mamla subene muno chala kile echamu tinadama mamji pedura popoki na bala soma ni ngono إذا عجزت عن are تقديم menecho دليل على ai todu nebe mamdi dia kariti فلن أتوانى عن mamengo إزهاق abuna ya الوقت palema rekonta watipa tipe عندي من abuna يشهد chenani أين هو؟ abejai من هو الشاهد؟ nyabongesi استدعي urekebuna ليحضر tipa tipe حتما سوف أستدعي شاهدا لا يعرفني ليكون لي نصيرا ولا يعرف السيد زليخا abuna ngo ai woronu ajena no buole majinani tebe mamenga dia من kariti يشهد على من يدعي كما أنه من انسباء Rayesi yele jinas kene Zulaikha ido ele majinanu tu emame ne buna igiri nara inera beit nebongesi urekobune tipatipe baleke liokiti شاهدي هو الطفل الذي تسمعون صوته iko kunini ngese buna iner yene munyingini هل تحاولون أن ikamite chabojo aitubule akadama أقسم عليك bala Yusuf abeite lairaino koto na yokisho bisema igiri jongo woroji koku obwainer أنا الطفل bala Zulaikha ekone bali koku yeni maminera abunere alimu nebe mamdidia kariti mama teli woro tobu bala Zulaikha peso amati koku nini ikoku yeni maminera nyese bala Yusufu oyaunai ogewe inerebe mam komengadia kariti ite Zulaikha bijo agiro kilolongo lolonge siti akapak ijo darak فليحيى عن المقام بوتيفار la polon ayogani obusi هذه ابنة عمتي سلمى bala Zulaikha وهذا akoke طفل. ijaka ngini ido kemu kernyesingin olimoko gainer
otirori yusufu iko kakou ebala kisin ogewaineri ole majina nut na beite neli morjo la subana iner agewberi ko kai monyo mame ko kinera erokera imukero kisin ole mu ajina nut na beite أجاوكو كاينر الله أكبر الله أكبر ebalikoku arechilili ekanzo Yusufu ongarene aberungini inera beite ido Yusuf inera isaba konye arechilili ekanzo Yusufu kawu aberungini inera isaba Yusuf ngesinera beite Yakune bali pidoraja iner ko katoto Angoliare kanzi Yusufu echililo kawu ojeni kine kiliokiti akaberu nesedia kariti atamitu Yusufa igiri atamitu Yusufa keriti ikamuna bero kawu ochile kanzu kawu apolo uke akaberu napana nesedia kariti Allahu akbar